მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მობრძანებულო სტუმრებო. მაღალყოვადო სამღვდელოებო მეუფეო დაგვრჩით. Բարև ձեզ հարգելի մեր սիրելի ներկաներ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ուպիրոլեց ყოვლისა մადლობას գիտით ყველას մողջանებისთვის։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ միանալու համար։ Დღეს ტრადიციულად ახალქალაქის ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი მურჯი შეგისრულებთ მორიგ სოლო კონცერტს, რომელიც ეძღვნება 2025-2026 სასწავლო წლის საანგარიშო შემაჯამებელ კონცერტს. Այսօր ախալքալակի մուրջի պարային համույթը արդեն ավանդույթ դարձած մենահամերգն է տալիս 2025-2026 ուսումնական տարվա։ Ախալքալակի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ Ջավախքի վրացական ժողովրդական պարի մուրջի անսամբլի մենահամերգը, ամփոփելով 2025-2026 ուսումնական տարին։ Համերգին տեղի վրացական եւ հայկական ծագում ունեցող գեղեցիկ եւ տաղանդավոր երեխաները ցուցադրեցին իրենց ուրախությունը, տաղանդը, ինչպես նաեւ անսամբլի ղեկավարի Գեորգի Մետրևելի եւ Մարիա Մոդեբաձեի մեծ աշխատանքն ու պրոֆեսիոնալիզմը։ Ջավախքում նման անսամբլի գոյությունը աներևակայելի մեծ եւ գնահատելի իրադարձություն է։ Պարուսուց Գեորգի Մետրևելիի զարմանալի հայրենասիրությամբ եւ նվիրվածությամբ ստեղծած եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների աջակցությամբ բացված այս ստուդիան լավագույն վայրն է Ջավախքում ապրող երկու եղբայրական ազգերի երեխաներին միավորելու եւ ընկերացնելու համար։ Ողջունում եմ ժողովուրդ ջան։ Մենգոնի ჩვენ ერთად კარგი დრო გავედარეთ. მინდა მადლობა გადაეხადოთ მურჯი ანსამბლს, მინდა მადლობა გადაეხადოთ ამ შესანიშნავი სამუშაოსათვის ბატონე ხორეგრას ბატონე გიორგი მეტრეველის და თავის პარტნიორს ქალბატონე მაია მოდებაძეს. მინდა ერთი ბანდარა საჩუქარი მოგცეს ქალბატონე მაიას. მადლობის საჩუქარი. გისურვებთ კარგი დასვენება გიორგი ჯან და გისურვებთ მომავალში ახალი ზარმადებები და უფრო მაღალი სცენები. მადლობა. მე მოგესალმებით ყველას. ბატონო გიორგი თქვენი ჯგუფი, ასე თქვა, კულტურული მოღვაწეობი თქვენ დაამტკიცეთ, რომ შეიძლება კულტურის აღორძინება ისეთ ადგილებში, სადაც ეს არ იყო ისე განვითარებული და თქვენი საქმიანობით დაამტკიცეთ, რომ და ისტორიაში იქნეთ. ჩვენ აი ამ დღის, აი ამ ლამას საღამოთი დაამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია შექმნით ისტორია. ახლა თქვენს მერე თქვენი მოსწავლეები მე დასკვნებული ვარ, რომ გააგრძელებთ თქვენ საქმიანობას და ისურვებთ წარმატებას თქვენ და თქვენს გუნდს, ყველა ბავშვს. ბავშვები, ყოჩა, წარმატება თქვენს. დიდი მადლობა თქვენ დიდი ხარდაჭერისთვის და ყურადღებისა და დაფასებისთვის. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მოგზაურობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.